Hello, good morning. Maayong takna sa Kabuntagon. Live ta karon diri sa office sa It's Global World GOI 101. Judge Pihaw, Henry Morris Dabis Dab, Supremos Head King, Founders 101 OA, Governor General Overall, Commander, It's Global World GOI 101, United Nations, Military Philippine Government, Far East Orient, Philippines. So, maayong takna sa Kabuntagon. So, naata karon diri sa office sa It's Global World GOI 101. So, atong ipakita ang mga dokumento, no? So, nagpasalamat ta diri sa mga taga Surigao nun, no? Karadjaw. Maayong buntag sa Kabuntagon. So ato karon i-documented ang mga dokumento, no? So karaba. Kanang na adi anak kasi nakuan ko. Anak. So atong basahon. Isa. It's Global World GOI 101, Government Office Investigation, Federal National Constitution Law number 01A02274 NL. Judge Pihaw. So, hello guys, ato lang pagsatagsaon pag picture ang mga dokumento. Malino man guys, no? So, ato lang ikuan guys, kay malino man, no? So, nagbuhat lang ta sa go signal mga guys, no? So, ato ni i-video ang sole signatory, no? Nagbuhat lang ta sa go signal. So, ari lang ta sa mga dokumento. So, mauni ang original na dokumento, no? Kusani sa gihulat sa tibuok kalibutan na siya ang gihulat nga sulbad sa kagutom sa Mindanao, Luzon, Visayas, no? Mao ni ang dokumento sa sole signatory na mutunghara sa iyang lamisa, no? So nagpasalamat ko nga ako nga nag-video o nag-report, no? Gihatagan ko niya authority, no? Sa pag-video. So maoning mga dokumento nga daghan kay ni angkon nga sila unya dili sila sole signatory, no? So akong ayaw na ikuan di ani na lang. So mauni sa guys, It's Global World GOI 101.
So, Government Office Investigation, Luzon. Federal Autonomous Republic of the Philippines, Luzon. Luzon ha. So Oh. ito na pattern ng Luzon. Oh, So ito hello, lang guys. kuhaan mo di anak, Luzon. Ha, unsa na region? Region 1, So, mukap sa anino guys. So, ma-island yun Region 2, Region 3, Hmm. Region 4E, Region 4B, Region 5. Ang na ila Region kay of Cordilleras, no? So, Oh, naadiri guys. kanang Ang focus yan. 24 24 congressman, congresswoman, no? So, Ano yan, sa Senator Luzon. na yan, ha? Tapos, ano ta sa Visayas. So, it's Anak Global World GOI 101, Government of Investigation, Federal Autonomous Republic of the Philippines, Visayas. So, naadiri guys, no? Naadiri ang 24 ka senador appointed. Pattern sa Visayas. So, pattern, nakadiri guys, atong i-focus. So, kung basahon, Visayas, it's Global World GOI 101, Federal Autonomous Republic of the Philippines, 24 Senators of Visayas. So, guys, mauni ang dokumento, no? So, Mindanao. tayo balahibo na to, ani guys, no? Mindanao. So, it's Global World GOI 101, Government Office Investigation, Federal Autonomous Republic of the Philippines, Mindanao. Pattern sa So, 24 ang kasi pattern guys. So, 24 congresswoman, no? So, 24 ka senador. So, nakaalay na diri guys, no? So, 24 ka senador sa Mindanao, 24 ka senador sa Luzon, 24 ka senador sa Visayas. So, mag-change currency na ta. So, mag-change currency na ta guys. So, ato ra ni i-delicate ang video sa Soul Signatory guys. Tara guys, Akuan mo muna ang kuan ng tatay. Mo ni guys, si tatay, no? So, siya, naa niya. Guys, ang mga dokumento guys. Oh. Mao na ni tubag sa kagutom, no? Mindanao, Luzon, Visayas. Focus na table of content. Ako lang kuan distansya guys kay mo anino guys kay ang panahon, no, naghatag og blessing, no. So nagpasalamat ko guys, no. So live ta karon guys, no, there is sa office mismo, there is sa Surigao City. So makuan ninyo guys, makita ninyo sa Prayer. YouTube channel Global Prayer. Global Prayer. Diliman. Global Prayer. So diara guys, no. So Kailangan klaro. pasalamat no. So kita gihatagan, no, sa pag-video, no. So daghang salamat amahan, no, nga imong gitugot na adiri guys, October 24 1971, no? 71, no? Documented jud guys, no? So mao ni ilang gipangita, no, nga ugnaan nila sila ang mo declare sa federal. Yeah, sorry jud guys nga naa jud sa anak mismo sa amahan nga naa ni ang sole signatory. Makugang tatanan ani guys, no? So, nagasay mga dokumento. Kintal na. So, musugot ta sa di, no? Quintal money na ta karon, no? So, quintal money, so 1 quintal equivalent 5,000. So, ang bugas guys, musaka na jud maayo, no? So, ano na ta sa naay special VIP guys, si nanay, transmission order. So, arita mo ni gitawag guys, Transmission globok order. nga red globok, no? Trans order. Transmission order yan. Transfer na tanan. Yan, ikuha mo yan. Nara, okay, distansya na to guys kay mo anino. Okay na. Table of content. Table of Para makita contents. yan.
Okay na. So, diyan na ang dokumento guys, no? National acknowledgement. So, mauna ni siya guys, ipadala matag individuals sa mga tao nga pinili, appointed. So, ang Mindanao guys is a federal, autonomous. So, yan ang mga dokumento guys, no? 13 rules of law and value. No? Naadiri guys. So, King Pop Jesus Christ of Nazareth testimony. So, naadiri guys, no? So, naadiri tanan guys, nagpirmahan sila to receive na ang oras, na ang pizza. So, Gusto ko nga na-apply ko document. mo-appeal si nanay guys. Appeal si nanay, no? Mao ni special VIP. Salamat. Murag na agi gipaabot appeal gid si nanay sa documented gid guys, no? Oo. Tuwa mo yan. Ah. Nahibalo si ama ang siya na nahibalo sa akong trabaho. So, ato ning spot guys ang sole signatory, no? Kay mo ni guys, panahon na ni tubag mo ni. Salamat ama ang nag-abot ka. So, naagay panahon guys, no? Ang panahon gyud nagbuot. Okay. All clerk of court. Court. So, Ha? all of clerk of court, no? So, naadiri ang record, no? Original natural law. So, naadyo diri guys, no? Sa IPRA. Natural law, divine law. Bibiling sa kang ama. So, wag kita masayop guys, no? Introducing of its global world military administration. So, dara guys, no? Nakatuga na dyan ko sa ligo nga. No, so ato lang ning ikuan guys kay purting bagaa sa Blue Book nga libro guys, no? Transmission order. So, tuwa dito ang mga to receive na guys, no? Sa Camp Crame, sa Camp Aguinaldo. Basa na lang na nila. Salamat. Nauna ni guys, no? So, grabe kabisi. After the global proclamation. Letter instruction, proclamation, no? So, wala agad guys, no? Ultimo presidente, de agad ka declare sa federal, no? Ito na lang na ligo. Blue Book, a transmission order. So, transmittal order. So, Blue Book. Blue Book. UNPI, United Mission, Philippines, Island. Karon pa nila juga ni ano? So, muna guys, no? Akong tapad guys, si nanay guys, akong tapad. Nakita natin ating loob. Ang kamot guys, nanguro guys, no? So, di basta-basta ang dokumento guys, no? Management, President, Vice President, dito na. Ito na guys, atong padulan. So, President, Vice President, 24 Senators, Supreme Court, Department of Justice, National Bureau Investigation, Department of National Defense, Philippines National Police Director, RP Chief of Staff. So, ito na guys, no? So, naka-ready na tanan guys, no? So, maghanda na kayo. Lahat po, naka-ready na, no? To receive, to release, no? Mag-sample lang tayo diri guys, Sis na diri. Di na to basahon, guys, para mabasa. Kamo na dai basa guys, Okay. Di lang mo ba mention kay panahon. Kaya makapagal-aruyo. Ipukus na. Diya paubos na. Okay. Para mabasa nila. Steady. Steady mo yan. Para maklaro yun. Okay.
ana. Yan. Okay na. Okay. Mm. Oh, okay. Mm. Okay. Mm. Okay. Hindi kusog ang ulan, guys, no? So, watch and learn. So, subscribe sa YouTube channel. It's Global World GOI 101, Hugpong Federal. So, pwede mo Noli mo de share, Castro. like, no? Honorable Noli de Castro, Vice Noli de President. Castro, Vice President, Republic of the Philippines, Malacanang Palace, Manila, Philippines, no? Mm. So, Franklin Drilon. yan na, guys, no? So, ito i-video si nanay, guys, oh, no? Nag-witness good, guys, no? 2004. Lario Davide. Dario Davide. Para makita man na nila sa Kuanggod, YouTube. Yan na, guys, no? So, attention, mauna ni all Raul office. Gonzales. Okay. Aldo Waikuko. Hmm. Adelino Cruz. Joker Arroyo. Okay. Ejercito. Loy Posting Ejercito. baga, guys, no? So, Loy Ejercito Estrada. oh. Juan, So, Labir. So, Pamilo Lacson. Pamilo? Panpilo Lacson. Panpilo Lacson. Francis Panglinan. So, mauning wala nila, guys, no? Ralph Rico. Alfredo Lim. So, nagpirmagin sila diri, guys, no? Jinbin Madrigal. Perting baga ay lang gipirmahan, guys. Madrigal. Aquilino Pimentel. Ramon Rebella Jr. Mar Rojas. Miriam Santiago. Ramon Magsaysay Jr. Manny Villar. Rodolfo Biason. Pia Cayetano. Juan Ponce Enrile. Jinggoy Estrada. Richard Gordon. Lito Lapid. Acknowledgement received by Congressman. Congressman Jose De Venecia. Acknowledgement. Introduction. So, di ka na mo mahurot, guys, kay putiging daghana, no? So, please kayo ang nabasag una, no? So, dito na yan sila sa mga Escudero, Alo. So, dinhin na na sila. So, kuan introduction ng Congressman. Jose De Venecia. Hinidina Abad. Hinidina Abad. District Batanes. Si De Venecia representative. Jose De Venecia is Speaker of the House of Representatives. Hilidina R. Abad, Lone District, Batanes. Honorable Bienvenido M. Abante, 6th District, Manila. Honorable Joseph Emilio Abaya, 1st District, Cavite. Honorable Rocky R. Ablan Jr., 1st District, Ilocos Norte. Honorable G.R. Enerio o Acosta, 1st District, Bukidnon. Honorable Benjamin S. Abalos Jr., Lone District,